Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema turang titiang majang ring ide sang yang widewasa, duaning sangkaning asung kartawara nugraha ide, iraga presiden mepupul ring genah puniki, sejeroni ngemargiang paruman paikatan krama istri desa adat sane membuat puniki. Titiang ngaturang suksema majang ring ibu-ibu sarang sami, santukan sampun presiden rauh ring galah sane becek puniki. Ngiring sarang-sarang ngeras titi, mangda paruman puniki, presiden memargi antar tur sida labda karya. Enggih, sane mangkin lugrayan titiang ngaturang indek dodoron acara ring rahina mangkin. Sane ke pertama inggih punika pemahbah sane sampun kemargiang. Sane keping kali inggih punika pembahasan indek ngarianing utawi nyangre piodalan ring desa adat. Sane jagi kesarangin antuk laporan saking soang-soang seksi. Sane keping 3 inggih punika meblik bagan indek pikobet sane wentet. Miwah sane keping untat inggih punika pemuput. Enggih, sani mangkin galah katur majang ring ibu bendesa istri, duaning mangda presiden ngicenin pewarah-warah indek nyanggra piodalan ring kantor desa adat. Galah katur dosa. Matur suksema ibu gekna sane mangkin nyiring sarang-sarang awit acara sane keping kali inggih punika pembahasan indek persiapan piodalan ring kantor desa. Piodalan puniki pinaka swadharma iraga mangda presiden ngaturan bakti ring desa yang widiwasa tur ngelestarian adat. Majang ring ibu serang sami titiang ngaptiang mangda presiden ngaturan pikayun miwah penampen mangda piodalan puniki memargi antar tur ngemolehang rasa bahagia ring menaraga serang sami. Sane mangkin lantaran titiang antuk para seksi mangda nguningayang indek laporannya nih. Inggih ibu bendesa titiang saking seksi upakara sampun nyagayang sarana upakara sane jadi keanggen. Wenten makudang-kudang sarana sane durung jangkep minakadi sekar miwah wowohan. Titiang taler meruang piranti upakara sane lianan sakati janur miwah dupe. Tapi ke wenten dana sane prasida keanggen ngawowohin tur sapasira sane prasida ngwantu titiang numbas sarana punika. Inggih Ibu Valina, indayang ngaturang rincian dana sane jagi kaanggen. Mangda presiden tiang nyagayang, titiang taler ngaptiang mangda Ibu Valina ngaturang daftar sarana sane dorong jangkep. Mangda presiden iraga sareng sami ngwantu numbas. Suksema Ibu Belva titiang meruang dana tambahan kirang langkung domas tali rupiah anggen numbas sekar miwah wowohan sane becek. Taler piranti upakara sane lianan. Titiang pacang ngaturang daftar sarana sane durung jangkep ring Ibu Belva. Inggih titiang pacang nyagayang dana punika. Titiang taler ngaptiang mangda ibu-ibu sane lianan, presiden ngwantu Ibu Paulina numbas sarana upakara punika. Mangda presiden jangkep sadurung piodalan. Titiang presiden ngwantu numbas sekar miwah wowohan punika bu, benjang tiang jagi numbas ring pasar sanglah. Inggih suksema Ibu Cantika, Ibu Paulina lan Ibu Belva sane mangkin antuk seksi sane lianan sapunapi. Inggih Ibu Bendesa, titiang saking seksi konsumsi sampun menduwe pangrencana indek ajengan sane jagi katur ring para ulama. Nanging titiang kantun bingung niki Bu, indek akeh hatiti sane jagi rawuh. Taler indek alergi utawi pantengan sane wenten ring para atiti. Napi ke wenten data sane pastike. Tur sapasira sane presiden ngewantu titiang mau pulang informasi punika. Inggih Ibu Pintari, titiang sampun ngaturang suwala patra majang ring para atiti, tur ngaptiang mangda para atiti ngicenin gatra indek sapangrauh soang-soang. Nanging dorong sami ngicenin gatra, titiang pacang maut saha nguningayang malih para atiti punika, tur nyarengin pitaken indek alergi utawi pantangan makanan. Titiang taler ngaptiang mangda ibu-ibu sane lianang, presiden ngwantu titiang antuk mupulang informasi punika. Inggih suksema Ibu Pintari sareng Ibu Gekna sane mangkin reseksi dekorasi sapunapi. Inggih Ibu Bendesa tiang saking seksi dekorasi sampun nyagayang dekorasi sane jagi keanggen. Sekadi pendor, umbul-umbul miwah hiasan sane lianan. Nanging titiang merluang tenaga tambahan anggen masang dekorasi punika. Taler merluang ide-ide kreatif anggen hias kantor desa mangda kacinga asri terbecik. Napi kewenten ibu-ibu sane presiden ngewantu tur ngaturang ide-ide kreatif.
Inggih Ibu Evi, titiang sareng Ibu Sanelianan, presiden wantu masang dekorasi punika. Titiang taler medue mekudang-kudang, ide kreatif anggen nias kantor desa. Sekadi nganggen sekar, taler nganggen kain-kain tradisional Bali. Aingge suksema antuk seksi dana sapunapi. Inggih Ibu Pendesa, titiang saking seksi dana sampun mupulang dana saking para donatur. Taler saking iuran anggap paiketan krama istri. Nanging dana sane wau kakumpulan katun kirang, tur durung praside jangkep anggen ngamargiang piodalan puniki. Tapi kewenten usaha lianan sane praside kemargiang anggen mupulang dana tur sapesire sane praside ngewantu titiang. Inggih Ibu Tiara, sekadi penampilan titiang, mangda iraga ngemargiang bazar utawi ngadol kerajinan tangan, sane kekaryanin oleh ibu-ibu PKK. Taler ngemargiang undian berhadiah. Pikoleh saking bazar miwah undian inucap preside keanggen ngawawahin dana angin piodalan. Penampilan sana bece Ibu Lia, ngiring sarang-sarang ngemargiang upaya punika. Titiang taler ngaptiang, mangda ibu-ibu sareng sami presiden ngajak semeton, anggen nyarengin bazar lan undian puniki. Aingge titiang ngaptiang mangda iraga sareng sami ngut sahayang, mangda piodalan puniki presiden memargi antar. Dumogi, ide sange widiwasa setate ngicen kerahayuan tur kerahajengan ring iraga sareng sami. Nggih Bu Ima, titiang sareng sami pajang mucahayang, titiang taler ngaptiang manda para atiti, para pengabon, presida rauh tur nyarengi piodalan puniki. Inggih ibu-ibu sareng sami suksema antuk partisipasi ring parumbrung puniki. Titiang ngaptiang mangda iraga sareng sami presiden makarya sareng-sareng anggen ngemargiang piodalan ring kantor desa. Ngiring sareng-sareng ngasih tiang pengastung kare mangda ide sangang widiwasa state ngicenin kerahayuan ring iraga sareng sami. Sane mangkin susran titiang majeng ring dane penyarikan. Aingge Ibu sareng sami, duaning santukan sareng sami matur nguni ngayang indek pekaryan sejeroning piodalan puniki. Sane mangkin laturang titiang antuk galah memblik baga. Mangkin wenten sane jagi metaken utawi ngicenin penampen malih. Wenten Bu. Inggih duaning nenten-wenten sane jagi metaken peruman ring rahinane mangkin jagi peputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Banyak.